Çeşitliğimiz, kımbatlı meymanlar, hazır bir жақсы sürpriz болуыдар. Men ойлап келем, бұл işten daha жолығабыз, көже жоқ па деп, Құдайдың бұйрығы екен, ушу баяғы сөз бар емес пе? Күріштің артынан күрмек су ішіптір дегендей болуыдар. Аргелдің артынан мен bir өзім жердешім көріп отырмын. Атақты жердешім атын қашқасындай белгілі болған инсан, Қырғызстандың ел артисі десем жалғышпаймын. Бұл легендарный артист. Қымбатты меймандар, қол жағып осыңыздар, мына деп қалған тұрмайды. Абдулайық Шерматов, дүрбілеген қол жағылар болсын. Келіңіздер. Алтынбекеде қол жағыларымыздаршы. Команда бар. Команда жақшы, той жақшы. Кім қол жақпаған шоу. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кымбаттуу бүгүнкү салтанаттын үлпөттүн ээлери Гүлмира, кол чапалаш Гүлмирага. Кабдыраак чапала. Красавчик, Аргенчик. Арген, балам. Менин куршабым, менин ханым, менин хамайогум. Кол чапалайын жашка. Hello, beka түшкүлө көрөм. Бека түшкүлө бека. Андыктан урматтуу айымдар жана мырзалар, Гүлмираны кимдер гана тааныбайт? Миллионго жетпесе керек, бирок жетсин, миңдеген кишилер тааныйт. Анын ичинде мен дагы бармын. Себебинде ушул киши болсо мен аны какылдап сүйлөп берем да. Баягы кетип барган сен сүйлөп жүр. Дарылансаң, врачың жакшы болсо, врач акасанада имеет обязательно в этой жизни. Шонда Гүлмира сага причина тазим. Эне жакшы болсо, бала да жакшы болот. Бекем, сабырдуу, сулуу, акылдуу, келечектүү. Эгерде эне начар болсо, кана. Арген балам. Ак Аймаржан, келге бияка чыкпайсыңар, сурайм сиздерден. Кол чапып жүрүп коелучу, келиңиздер. Кол чапып коелик жашка. Себебинде акырын физически зарядканы жасабасак болбойт. Андыктан сүйүү, махаббат болбосо, бул эки жаш бүгүн бул жерде турбаган эмес. Арген, балам рахмат, апаңа рахмат, ата журтуңа рахмат, тага журтуңа рахмат. Кудай буйрса, кайын журтуңа дагы рахматың болсун. Урматтуу кудагайлар, барсыңарбы? Кудагайлар. Кол чапып койгончу кудагайлар. Куршап барбы, куршап? Karasucu. Kuşağım var. Ura! Ura! Anadan bu havat olsun. Yüreğim. Göz. Ayna bile kolşap kola. Biz artık ayna bile göz. Sonun. Ben seni suyup aldım degen ürdürmüyoruz. Anadan daima mahavat, muhabat. İbadet olsun. Ergen. Düştün oğlum. Altın. Ömrümüz olsun. Bahtım ol. Gelecek senin de. Bizge okşam 60'qa çıkalım. Dostlarım var mı kızlar, kızın balları ortaya çıkalım. Kudaklar, seppa gelin ha. Varınızdan birine çakıran belinizden. Hoşçunuz, açılıp canı,
Arkadaşlar hocalar olsun. Bakım oldular, köp kaşıklı oldular. Belki konuklar sizlerge daha bakım kalayım, iyilik kalayım. Bakım oldular. Sözde ben aldım ediyorum. Rahmat olsun. Çok rahmat. Karagılaç konuklarımız bugün aybay startқа dayanған тұрarken bir тұрандырып жаңырғанда не барысы биге çıktı. Ең соңын жақсы көрміш болудан. Тойымыз көңілді болансın. Hazır